Azania Homo o sa gopola gabotse ka mo wa ile go alla ge a bona ngwana wa gagwe a tšhuma a na le molomo o sa felelago gabotse ge a sena go belegwa dikgwedi di šupa tša go feta. E be e le lekga la mathomo a bona motho a na le molomo wa go swana le wa ngwana wa gagwe. When I hold my baby for the first time, I asked that sister, what's wrong with the baby? She said to me, no, your baby is born with a cleft palate. I asked the daughter, what is a cleft palate? And she explained it in Google for me. I read it. Then I asked him, will the baby be fine? And he said, no, your baby will be operated in Kimberley. Veronica Lesetedi le yena o belege ngwana o bjalo ngwaga o fetileng. I see my baby. It's beautiful now. I'm very happy. I don't know to see what. Bookelo jo bo thusitše bana ba go feta masomesenyane ba mathata a mohuta wo le ba dintho tša go swa mo mengwageng ye mene ya go feta. Dingaka di re di-operation tše ba di dirago di tliša diphetogo tše di makatšago go balwetši le ba malapa a bona. We follow up these kids until they are almost teenagers. It's a long process. It's not just making one operation. Di-operation tše di tšea diri di se kae fela eupša di tliša diphetogo tša bophelo ka moka.